Alikimanga lukuma fubili tumeja fai wanga umi optaki alawi emeke moina atwencha sebi de futumu fubakali aso tide monde de elu fiu pasa fevi tencha shigishi miniti gwa to alfu and tide alawi shi one video party pe wan fro na kwa osu boko gwaini and wilu tumeja meke mo ifugomiti afro de fu sabi fu saide meke so wansani ko fende peshi and fika usevi fu uye fu saide meke afro na kia osu boko gwaini alikimanga lukuma fubili tumeja. En fait, à 18 janvier, je suis bon, je suis bon, l'Amérique, je suis Tekemi, je pays, hôtel Gimidi, neti Amazon. Bakadati de potimi un peu chiffre mi wakti fei fidei. Awandi kamba osu bakadati ne sende mi gwa CCAS taki CCAS mon place mi. Ne ngwa CCAS ne neta inta kimi abi passa shigi pikin passa speaking. Da min place 5 fu de piki fumi bakadati da jogar de minga 3 ofu kadenta kina mi luku fu pikena pikin problème depuis que fumi alu sanyanga mi mina wango place mi pikin depuis que fumi se vidia de d'accord fu mi place ding na abo mi osu bon bakadati c'est esta egim takida de na omaye puis mi da mungwala mairie baka mi gwala mairie madame le maire ataki abelgwa CCAS mi go mi denga gambe ala de ade fu mi meke mi la mairie taki de na omaye puis mi mungwa CCAS bakangwa CCAS ko taki de center mi bakadati mi gwala gendarmerie abede wan piste fu tuyunga fu bakadati de tenta ki di yu mi passa bakadim passa di yu mi shi wan frau afrau taigim taki bel gwala mairie de na iteki de teke mi gansa numéro de bel mi gansa de tenta ki abede wan feda de taki de taigi mi sataki mi ke mi sa garde mi jusque lundi guiden mi sa lu komi vous tiens à lundi passa lundi c'est fi et dimigo à la mairie madame le maire taigi mi taki anabi no solution gimi bikade osu di de mo potimi no ya so da na wan 6 kamba osu wan 7 kamba de na exister taki ok dam se fi dam yo su komi solution mi saka mi gwe aso mi kon opado kwanya oswini ko taki ausu di ko po gwanya so tide na akoni kone igwa inu ausu ko ne funa wa sama tagi taki ausu frei faidu ko ngai de taki kwa na ya so na nyausu de taigi mi taki e fu madame le maire taigi mi taki de na abi solution da le cheke de sama di ne baka se fi jaja po ipasa i mofu da me ke me lu ko fu de bâtiment bika a carte d'identité mi abia so me kala de piki fu mi 18 janvier di ausu bon de piki fu na igwa shikoda me ke mi na ki wa fu de ausu bo ko da mi gwa ini aso mi ko fenya ka ketina ki ausu bo ko gwa ini awa munga fu kabadi mi ausu bon de dai me lon tu de holimite de taki ja po i holimi mo me po ita starting ga de pikini aso mi bo ko ausu ne mi ko enya ausu ini. Ok, juste wani sabi bika itaki since le 18 janvier au fibo ma fa au fibe kombon fa asande be passa. Ja ausu bo me apoita ki abigi me apoita ki akaba agado wan sabi bika me abede na ape ma asomie lu ko le piki fu menga de da elon to na ape mi manse fina ija pe so yuai kon aigwe ai ni wan ko ta ki ai ni wan 20 minutes ou 30 minutes mi komo po mi reigwa mi gansa fambe ko bigi da mbe bigi da mi gansa lo bi ko chuigi me wan tu wi mi goteke adimi da ai baka nenki telefone ta ki ausu bon de mi kon de taki on fu de piki boy fu mi me apoita ki na picking me ma poti mi picking of ki mi piki fu gon ta pusa nyede bi kana pembe fi kam picking o me tengwe tu wiki di wiki ten kwala sani be de normal ma ni wan 20-30 minutes ne ala sani poli da me apoita ki na piki agadu wana musa ko to igifa pisha pe ma mweke ausu bon de lukumi ai ni wan wiki ni bakada ti de ja po lukumi mo ne mteke mdesison Je suis wani sabu ataki since le 18 janvier itaki déplacé yon today ma baka ten PBD sama osu BD PBD ai detene ko do tide di déplacé mi do wan wiki on fu de gansa fu mi ese fi lukumi asama a bi piki ya mango blaming ami gansa mi de bakada ti mi se fi mi pai pe shi bi da elon tu e wakti de mi kale beta imta ki ai ni 2 semaines da jo prolonger mi 2 semaines passa igual ni 3 semaines ni dia prolonger mi me pai pe shi bi me dia mi gansa da elon tu mi shi bi mi voisine di mi apoy support ali bi amone mi doen. Ok, na nono asa sai wakti nono aso na de futi de fay me ka fay ta kinga wa mi idea so pour le moment e shi de di mi bo kwa so kwa de scout kwa mi wan fu de scout ta ki ese fi ai potien peshi a mi place bika e fu na be en aso abi odu e fu wan mer fu an konde di wenke ba kama ya so e voter pour chuta ki fu ye pu choja ni un problème da ai taigi utaki
ana bina wan solution gi te ya inu problème ni da save da yo suki solution bika nkufa au subona api now next amer no gimi next ano gimi na wan coach no gimi fude picking na mi save mu débrouiller nga sama saninge pimi. Ok, grand tangi fi ça. En usefi aliki kabaye sang pasa ainyatoli. Datu antaki sama di mon chawa ye pikon. Il faut potu anya nyataki aso na begi ngala le speki taki. Usefi shi aini sauti situasi asama le fo machako na begi utaki uchawa ye pikon gen na wisama alikema fo wileto mecha. Sama di machawa ye pi ou poti de contact yo faut contacter afla usefi. Usisa ye macha kombika nono aso fo mutagi yo mo fo mafawe na usujana ki kubo ko gwa ini dape. Watade fayade dataki amadu gansan tumishi na samadi mon chawa ye piko na webegita ki chawa ye piko mbika eton leshi na wisama alikema fu leto mecha.